Napravit ćemo jednostavne animacije pomoću programa koji se zove Nature Illusion Studio. Program nije besplatan, ali imate pokusni period od 30 dana. Program skinite sa ove stranice, koja će se također nalaziti i ispod videa. Kada ste instalirali program, pokrenite ga. Kliknite na Create New Project i nađite sliku s kojom želite raditi. Prvo ću pokazati efekt kiše. Znači kliknite na Weather, izaberete Rain i vidjet ćete kada kliknete na Auto View da pada kiša. Možete povećati broj kišnih kapi ili smanjiti. Sada ću pokazati snijeg. Evo imam jednu božićnu čestitku. Isto idem na Weather, kliknem Snow, Auto View i evo pada snijeg. Također se ovdje povećava ili smanjuje broj pahuljica. Sljedeći efekt je efekt vode. Znači imam jednu vodenu površinu ovdje i sve što trebate napraviti je označiti svu vodenu površinu. I to samo vodenu površinu. Ja ću to napraviti na brzinu. Neću toliko paziti. Kada vam je kis prevelik, možete ga smanjiti ovdje. I evo ga, kliknite Auto View. Vidjet ćete da ste dobili efekt vode koja se miče. Ja ću napraviti animiranu sliku. Kliknite Yes. Program automatski daje izbor veličine slika. Ako želite da vam slika ostane u originalnoj veličini, pogledajte koja je veličina vaše slike. Znači kliknite desni klik na sliku, izaberite Properties, Details i pogledajte veličinu vaše slike. Moja veličina slike je 299x450. Izaberite Custom i napišite veličinu vaše slike. Možete birati brzinu animacije, znači brzine efekta vode. I što više frameova izaberete, to će slika biti bolja. Kada ste gotovi, kliknite Create. Odaberite naziv i kliknite Save. Programu će trebati par minuta da napravi sliku. Evo ga, vaša slika je gotova. Kao što vidite na slici piše Unregistered Nature Illusion Studio, zato što smo skinuli besplatnu verziju programa. Ako želite to maknuti, morate kupiti program.